ni asifiwe nk'ibisanzwe. Uyu munsi turasobanura amazina atangizwa n'inyuguti ya A. Izina rya mbere ni Alexander. Alexander ni izina ry'abana b'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki, rikaba risobanura umurinzi w'abantu. Ba Alexander bakunze kurangwa no kugira leadership no gukunda kurengera abandi. Aba ari umuntu ugira confidence kandi udakunda gutsindwa vuba. Izina rya kabiri ni Adrian. Adrian ni izina rikomoka mu Kilatini, rikaba risobanura umuntu ufite igikundiro n'ubwiza. Ba Adrian bakunze kugira umutima woroshye no gukunda gutuza. Aba ari umuntu ugira style kandi akunda kugira ibintu bye biri ku murongo. Izina rya gatatu ni Asher. Asher ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura uwishimye kandi w'umunyamahirwe. Ba Asher bakunze kugira positivity no gukunda gusetsa abandi. Aba ari umuntu ukundwa cyane kubera urugwiro ahorana. Izina rya kane ni Aiden. Aiden ni izina rikomoka muri Ireland, rikaba risobanura umuriro muto. Ba Aiden bakunze kugira energy nyinshi no gukunda gukora ibintu bishya. Aba ari umuntu ugira determination kandi adakunda gucika intege. Izina rya gatanu ni Andre. Andre ni izina rifite inkomoko mu Kigereki, rikaba risobanura umugabo ukomeye kandi w'intwari. Ba Andre bakunda kurangwa no kugira courage no gukora ibintu neza. Aba ari umuntu ushaka gutsinda ndetse no kurinda abo akunda. Izina rya gatandatu ni Anthony. Anthony ni izina rikomoka mu Kilatini, rikaba risobanura umuntu w'agaciro gakomeye. Ba Anthony bakunze kugira kwiyitaho no kugira urukundo rwinshi muri bo. Aba ari umuntu ukunda kuba imbere no gukora ibintu mu buryo buri class. Izina rya karindwi ni Archie. Archie ni izina rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanura umurashi. Ba Archie bakunze kugira gukunda ndetse no kuzirikana intego zabo. Aba ari umuntu utekereza cyane mbere yo gukora ikintu. Izina rya munani ni Atlas. Atlas ni izina rikomoka mu Kigereki, rikaba risobanura utwara isi ku bitugu. Ba Atlas bakunze kugira imbaraga no gukunda gufasha abandi. Aba ari umuntu ufite umutima ukomeye kandi ukunda kuyobora. Izina rya cyenda ni Austin. Austin ni izina rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba risobanura ukomeye kandi w'igitangaza. Ba Austin bakunze kugira confidence no gukunda gutsinda. Aba ari umuntu ushaka guhora atera imbere. Ni irihe zina wumva ukunze muri aya mazina? Andika muri comment. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore na like ndetse na share, dukomeze tubane.